Ti Masakbayan. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye ti drama tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Apay akas ti matantatan. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas ti matan. Kalahat na nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga kakasakit ti sao na kanya, tata. Nuar arigay na saan kayo met nga agasawa. Ada anak yo. Ngam saan kayo met nagkasar. Iswadi mo sa wanday ta. No di na ka kumama irespeto kas ina ti anak na. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumatatang, ngamsan, namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan na nakas titisigod? Kan may sa, oray saan anasaya ter aramidan na. Isulat na tinasaya at para kadakwada. Nagsakit a panunutan, tatang. Adita man lang makita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariripo ka na ka talaga, friend. Diyak ka muna niya taramida. Megan. Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. Anya? Amang ano damat makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Ada. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko niya cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lahat ti anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunot ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. No siyak nga amamanak, numabalain, jak kaya tapanawam ni James nga amati anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yo. Sipod pa'y tatang. Daita tinararamid ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabanog ako. Nabanog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik ide ti bagik. Ngaginggat kabalag. Agano sa ngam nagbidot na. May gana na. No agan ano sa klata nga oray parparupa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka muna niyan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangadeng mo. Suportaran kalata, anak.
Among friend, nakaragrag saka ka makakita kan kay iti kastal hangam. Apay anak ko namday ka, friend. When takalpasan, ti mano atawan akanayon a makitak ti langam nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbag lakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken kwa na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod nun ha. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad man no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga rod. Jakmot kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana pala nanang. Adamot trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asi siya kinaan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigatan. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang itilakok nanang, ag-deliver ak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, aginana kamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat, numarik na kadyak kabailan, aginanaat. O alakit din, umuna kayon amaturong. Ay, nakapalas ka matanak. Awan magtrabahom ita saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order itilakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingkang arudain. Tapno makaawid ka adagaos. Agananad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngamnay. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day chay at James. Bakit? Manon adaras ang mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay at James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti parakan kwa na. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Ha? Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Ha? Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot.
Wan nga agpaisoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga. Ay, wan, pudno. Awan kaming iti amati anak ko. Saan siguro anak nag-iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit din day ta t-shirt nga in-order mo. Taagawid akmutan. Urayan na kun ti anak ko. Amom, friend. Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo ta. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mat, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadag itilakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y, friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay. Agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo ton di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, di mo. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan, manong. Nakaisam ka mutlatan nga agtetex. Ha? Sino na itakatetex mo? Ikwa. Jayman babae nga ararmak. Barang aklo na nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babaeng aggusto kanyak ading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam siguradom laang, manong. At ti babae nga ayatam, kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko, masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at daagar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga da umawawag kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayo na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak itinadlaw ko? Ay kad nasayat ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parika ot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang ang mat. Sika, kumusta ka mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, apingin mawag ka? Eko, salud-sudag ko, ma. Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? Noan niya timakunam. Oh, may kalat na Alangan nga ibagak asaan. Agyaman ak no kasta, Megan.
Awan anyaman na, Lester. Megan, manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamok adda kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Gamsaan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamok nga awan kayon. Naragsakan hak. Napanunot ko akam dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la ko ma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester. Anya ti isungbat ni Megan iti ayat nga idatdaton ni Lester. Papagayam, diyo liwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kasta unay asaam ti impaay ni James kini Megan, gaputad da sa bale akarelasyon da ito'y. Nasakit man para kini Megan, ngem pinanawan na latta da ito'y. Inggaid na nga ron ti nagtrabaho para iti anak na. Kalpasan ti manuatawan, gapo iti panaglaklako ni Megan iti online, nagsabat da kini Lester. Ti lalaki asipud pay, ket agayat kankwana. Nagdaton nga ron da ito'y kini Megan. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lester. Gamkalpasan iti mano atawan. Naamok ada kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Gamsaan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga idi naamwak nga awan kayon. Naragsakan hak. Napanunot ko akam dyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay la kuma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika la ang ti babae nga inararapaap ko. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak ini. Kayat ka na ang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Dahito iti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan la ang asikat ti ay ayatak, Megan? No dikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom kadagay ti barkada na Ay, una yun dayja lalaki. Awan pay aldaw asaan ang nakainom. Agawid la dayjay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybay-an takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na.
Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam? Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapod no na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaamukin ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay mananti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamong, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak bay. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko. Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para kan ka. Agyaman tatang. Kunaklakit din no awanan ti panggap mo makiasawa. Kinapod no na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas di tinaramid ni James kanyak. Panagkunak at maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kulehiyo. Kaadalam day jay. Iso nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipod pa'y. Mga nadinak kayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan day jay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon aman nalon, nga idi kat awan bukod da abalay, kan kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Kan si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maala iti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang na jay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw tumutlaang day jay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga ragtakas na, Lester. Madanagan. Ngamin, iti pa nagsasao na pailaan. Di na kaya't aparakan ka. Ala, di mon panunutan day jay. Di mo liplipatan nga ay-ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan-ayat ta.
Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Balayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat garod no kasta, anak ko. Kahit, kumusta matan ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na? Saan mat nanang? Nasingput mat ni Antibadet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Amok ngamin ti ugali day chay abakot. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso day bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laang? Sa bagay matkit ni. Kan may sa, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laang. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo't day dya babae. Anya? Ay unay mata ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay payla ang a single mom ti kayat na. Day tangarod ti bagbagakkan kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laang. Jak kayat dayjay a babae para kan kwa na. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laang ni Manong iti saan na akapkapin ano. Saur ka. Aping italaang nga ibagam nga agap apply kagayam iti abroad. Kaya't ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumat nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo mati agaplaitan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikuga kun. Anya? Masikog ka, Megan? One friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kaya't ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay laang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikok ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y ngarod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain iji balayda. Ha? Amangan no di mo madanon iji balayda anak ko. Amangan no anyan tulaang ti ibagatiin anakan ka. Anya? Masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbaga. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupang. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan. Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati ama na, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akas kan kwa na, saan arumbang nga pagtalkan. Anya?
Iso asiguraduam at talaga asika ti ama ti sikugna. Amang ano di mo amo, kat manay na yunan laeng ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, ang mga no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang. Madakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos, anak ko. Anya ti mapasamak, iti nakipagnaed ni Megan, iti den na ti pamilya ni Lester. Gagayem, di uliwan na denggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaunwan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti may direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inaklon ni Megan ti ayat nga idatdaton ni Lester. Impakaamumat ni Lester iti pamilyana, ngem saan anaragsakan ti inana, gaputa amuna tinapalabas ni Megan. Iti sabali a bangir, saan nga impakpakaamo ni Sally kini Megan ti may papan iti panagabrod na. Kalpasan ti manuabulan, naamuan ni Megan amasikog daytoy. Impakaamo na nga rod daytoy kini Lester, ngem nakita na asaan anaragsak daytoy. Aging ga anagsaritaan da, amakipagnaiddan iti pamilya ni Lester. Ita gagayem, dinggan nyo tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Anya, makipagnaid kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Day tangamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam, anak ko, ang mga no saan nakaamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumwar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akadwam. Nanang. Ala, adda kan ka dayta, anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko. Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang nga ron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng tamapan mo ilaba.
Mami. Di na ko nawawagan iti mami. Saan kayo pa'y nagkalaysay ti anak ko? Anya. Agam, sa bagay. Talagamat ngawan ti mapasama kakalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Awan. Agtrabaho kakitin. Ala, mapankan. Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho diti balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong nga dayjay a babae. Ay, no apay pa lang namin nga iso ti inaram ni Manong. Hindi ka madanagan. Saan ba't nga ayatan ni Lester? Ni Valen ti ayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kapsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pa'y laang mat nga natisabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot dayjay. Isawang na nga oray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isu saan damat siguro amaramid kan kwa na ti pampanunutam? Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastulat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta man ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wen, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga aganan nag iti, pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laang. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wen, friend, di mo liplipatan ti umawag kanya ka? Wen, friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wen, friend. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang. Napnapanam. Adda lang tinapatag nga inasikasok. Isu nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot? Apay kasta ka? Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at tararamidan tamamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak nuawan ka. Anya? Hindi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamit na sana kas tingagbagpagyo. Dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kas tilanta ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamit akas di tararamidan da kanya. Mami,
Pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Kanya ba ng tiimpulong day siya babae kan ka? Nalay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Lester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundon niya latan dito balay. Talagamot dayjay a babaian niya. Noan niya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Huwan nga rod. Ay, no Jack makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan niyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya? Ada na patag-apagnak intun bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham to matan. Nalawag? Anya? anyat mapaspasamak ditoy. Daytoy man a babae? Ibabaon ko lang ang aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya? Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka muna anya teramidak, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Ti kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid ka ni Jipalayo. One friend, agawid akangan. Rupang laang. Panunutong mataday na si Kog mo. One nga rod. Kastila nga roden nga umadanin ti panagpas nga iko. Ngam nakarkaro pa yababaon ng ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagit at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka laangan, friend. Ipakaamog to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? One, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok mit katakas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay. Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha, nagbidot na siya babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na siya babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noon niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amapan ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pag naadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang
Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apay kasta tilang ang anagawid. Nana, himbag lakit ding tanagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarong karanda ka kuma. Saan, Nana? Di kay mapapan ijay. Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nana, iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natungpal tinagsaritaan de Lester ken Megan a makipagnaid na kadagiti naganak ni Lester. Binilin mat ni Anita ti anak na, ano saan anasaya ti pannakilangan ti pamilya ni Lester ket agawid laangan daytoy. Saan nga mo ni Megan nga da sabali a babae a karelasyon ni Lester, isu a kanayon nga awan daytoy. Iti balay da Lester, pinagbalin ni Baket Badet a babaonen ni Megan nga uray masikog daytoy. Nagipulong ni Megan kini Lester ngem saan anamati daytoy. Gapu iti dayta, inkedeng ni Megan ti agawid iti balayda. Itagagayem, denggen yu tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbaglakit din tanagawid ka anak ko. Plan-planuan bikin ni tatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayan da Lester. Sana nanang, di kay mapmapan ijay. Apay anak ko, apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di pare ko. Nanang, iba ka manak ko. Adda kami kinitatang mo at tumulongkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito'y aklangan balay aging gangagpas ngayak. Noomay ni Lester, agyaman ak, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, agin ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti pannakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon ta nag-awid. Wan nga raw. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga raw. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngayon na matabasol day ta. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diya ka muna niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako na. Megan, anak ko. Payakas to eh. Payakas to mantan ti mapaspasama kanya. Ala, husto na anak ko. Di ka unay agpanunod.
Kanayon mo kumaalaglagipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamak kan kaita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngapapay kasto iti subad na nanang. Diyak amo no apay kasto iti mapaspasamak kanya kita. O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, Mami? Makumikumakpay la ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya at tamat, Mami. Kinapudno na, nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbukam iti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay nga min aday jay payababay ti kinayat mo, adalang arudan anak na. Pasensya kayon, Mami. Impagarup ko ngamin, no ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko, asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babayi aparakan ka, anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, Mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, Mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta, anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Iso akos tulaang, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano iso ti ituloy na, kantsaw laang ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngumaging gayta, saan pa'y anagpakpakita ni Lester? Saan tayon anamnamaan nga umay, nanang? Ha? Kinapod na. Nakita idirabi iti postay di babaeng agnagan iti Valen. Nakita timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester di balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya? Nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak dito nga agurukuray iti aldaw di panagpasngay ko. Megan, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinagam mo? Amok akabalam dayta, anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay a Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Unan, katagyaman ako na iti kanayon niyo apan ang palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasto iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo, anak ko. No adaman ti nagbasol. Isuta. Saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pan. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako nama, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sumamit ti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Ala, agpapigsa ka anak. Inton bigat,
Makaruar tayon dito ospital. Wanda nang, kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa? Itulod ko ijay anda, Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kaya't mo asawan. Mapan ka ijay balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makayayo jay ubing. Anya pa'y laang ti pagsaritaan ta. Di ka madanagan. Amukon ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di yuman la pinanunod ti kasasaan ko. Megan? Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Namsaan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw ka. Pangasin, diyak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli akmatan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasting awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta matan da dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook kat nakaragragsak damat. Awan lang ang mukiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang-angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang-angaw, Megan. Seryoso Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Huh? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tangay bagam. Nanang, anya nga tano agabrodak mat. Nagsarita kami ngamin kinisali agayam ko. Iso ti tumulong kanya. Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amok akabailam. Numay papan ka dagiti ubeng. Awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kin di tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam. Aramidam. Wananang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak ng agastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti amada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakay. Wan lakay. Day tamat ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sale agayom na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay, wan ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay. Iso anak ko na nga agresay nun iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasunan na. Mega nanak ko.
Agan anad ka iti Manila, ah? Wala nang. Di kay madanagan. Kan adamot day te ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kun ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit na ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga ro anak ko, agan anad ka. Wala nang, kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, di yu kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan amapuno da ito'y lugan. Manupay a pasahero ti urayan. Itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si Kamat Gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy, nasaya at matlagta. Si Kangay, kumusta ka matad? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagdamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalon at kami lagdat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa, mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? One, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma, taag pa ka ama ka iti putot mo. One gayam, sa dino ti papanam. Adamat ti pag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. At toyo, sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim, taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Megan gapu iti mapaspasamak ken kuana. Nagpas nga daytoy nga awan ni Lester iti dannana. Kalpasan ti may sa atawan, inalukoy ni Sally ni Megan nga aga-abroad. Inkadeng na nga rod ti agresign tapno asikaswenan dagiti papeles na. Kabayatan ti panangasikaso na kadagiti masapsapul na. Di na ninamnama lagsabat da kini Lester. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, Di Masakbayan. Wan gaya, sa dino ti papana, adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak iti Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay salsaludsodam. O adoy, sangaribo. Imbagla pagkatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addangag kasapulan ita. Pangasim, awatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaom latan. Nakaluganam ni Megan kunam anak ko. Wan mami, naamwak nga agap-apply gayam nga agabroad. Anya?
Wan, mami. Isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di. Di nasayaan. Tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Diyak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day chay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day chay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaalaak laang iti hustong ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipot idirimwar da iji hospital ang nagdiretso da ditoy. Aging nga ita, jakpay pulos na kita ni Manang Valen ang naginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay ababae. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay ababae. Uray ti silenda la ko ti madalusan na. Ngamsaan mat? Impagarup ko matlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngamsaan mat gayam? Naimbag pa'y ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog. Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito'y balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang, di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inakarudan, ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa, nanak ko. Ala, ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, Mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, Mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isulaang timabati dito'y. Sa bagay matkit di ah? Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan da ito imot ko. Awan matan ti makitak akong buhay. Ito gaw ko pailaang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong buhay. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, Mami ba din? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, Mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigan. Oh, apayakas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo lang. Agore ka. Anya di ibagbagam apaskan amaangay ije balay yun. Ko, Mami. Agluto akla ang mag-itibasit apag sasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan nakit diti aramidan nyo. O may kayo Welcome kayo latta iji balay mi. Kan tapno makita yung matlaang ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, Mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Di awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan ti
minaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Di kayat nagayam, ilutuan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat, gaputaawan ka no ti maluto, anaimas asidaan. Ti awanan ba a babae? Adaya itad na pakitsenda, tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tagsarita ta! Darasam! Ti awanan ba a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo langan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano ajak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sumbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di a Valen ngam ni Megan. Ngam san matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanak ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, idi day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin, idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay ang napanagnagak ti kinasingpet ni Megan. Mami. Ngamin, no sa bali laang a babae, ang mga nudinak pa'y kinasarita. Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka no nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laang a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amuna ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby jay silid da. Nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan mo taon. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kayat asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan? Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Huh? Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang nagbalin a responsable, a partner idikan ka. Ngam ita, naka-amiris akon. Anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anyaman dagiti na palabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso asi ka. Ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, payakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa, Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya at latamat, Mami. Uray nga ro ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo lata mapansarungkaran no kayat mo. Isu na laang,
Ta saan mo na makita pa'y ni Megan? Ala, mami, huston. Ang mga numangag ni Valente sa ritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isunto matla ang anagalas ti ugali na. Oh, apay akas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, mami, pampanunutak namin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti dua atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Nuamok la ko ma, apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agur-uray ay hindi pagluganam. Anya ti masakbayan nga agur-uray kini Megan ijay Hong Kong. Gagayem, di uliwan na denggan ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita gagayem, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Ala, ingka nga rudain. Agur-uray ay ti pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay ang dagiti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wan nga rod. Kasla kaano laang idi addata iti Pilipinas nga trabaho. Ita, addata dito yan. Oh my God, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data. Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak iti gayem mo. Ha? Isu na lang ta mabae na ka mangipod no ken kuana. Ay na, no ada panggap mo nga daton iti gayam ko. Pangaasim, ta tinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amumatan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman na karod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalag ko kan ka. Di agpudno ka kan kwa na. Tapno maamwam no anya ti sumbat na kan ka. Narigat mat no siyak agayam na ti mangibagakan ka.
Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat apay adi na idiretso kanya. Kas di mo tilalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumwarto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan lagi ti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. Noan niya timbaga ti inana, tungpalon na laptan. Ha? Talaga nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano na paliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaang kadagiti amo tayo, nasimpot ni Andrew. Kan, awan lakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa. Noan yaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknam kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti panang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day kaabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho. Para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Respetok day taapangatan mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy timpudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan matabasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at narod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan kang agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gapota na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rutakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na. Gaputa, dinadaal dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalag na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Diyak matapuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita, kat awan pa'y ti sumbat mo iti ayat nga idat-daton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan-ayat. Ngamas dawak iti bakig. Gapotay din nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka man. Jack ilibak dayta. Ngam saan lata maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kung ang mapasamak man ng tikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Dakayat tiag kari. Tapno lang aklunan ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak. Babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan.
Awan anyaman na. Kat sapay lang ko ma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang ang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko man. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laang. Si kakit di mo't, friend. Umay kalantaan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, no da kayo laang. Ay na, nagmayat matente agpasyar iti daytoy aparke. Malihuliwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mo't, adday ta ka man ako na ako. Pudno matibagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Kasi iti kanayon ko nga ibagaken ka. Awan ti plano ka mang lukoken ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanan iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Diyak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wenno siyak mat ti maabak. Megan, di nakikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasaya at dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat kan ka. Katsyak data. Diyak kaya tiyag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nati kaya't asawan day tre, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew. Kat agyaman akmat itinapod no apanagayat mo kanya. Awan anyaman na. Luwalaan niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat na niya Pilipinas para iti panagkalay sata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang. Dagiti uping. Wan ngagpeso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kastada matken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayo nga agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Kaya't yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dahita ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Dahituyan tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko.
ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wan nanang, impagarup kong awanan ti mga klon ken mga ayat kanyak. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno day tanak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnama. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a kaskada. Emily Calica, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Ti Masakbayan. Agyaman kami itingkay panang tarabay.